đavolom tikve sadi, o glavu mu se obijaju. Demokrate su obećale svima sve. I Mađarima u Vojvodini teritorijalnu autonomiju njihovih opština, i onima u Raškoj oblasti, i onima dole na jugu Srbije. Bilo je važno da svi oni koji baš ne vole preterano ovu našu jedinu Srbiju budu s njima i da se s njima na ovaj način koji je vama poznat bore protiv te iste naše voljene i jedine Srbije. I evo danas već je došlo do toga da treba da ispunjavaju ono što su obećali. A što se tiče NATO pakta, pa evo vidite, to je moguće samo u zemlji Srbiji. Imamo ministarstvo i generalštab koji od 99. godine stoje ovako u ruševinama i imamo one koji su ih krušili da svakog dana ulaze u te delom opravljene zgrade. I nemojte misliti da oni tamo baš nemaju nikakvog posla. Pošto su iz naše vojske, iz ministarstva oterani svi oni koji su i mogli da rade i znali da rade i znali da misle. Sada su tu umjesto njih NATO-vci. Dok naši političari odlaze u ambasadu po mišljenje, ovi smatraju da bi možda bilo neugodno da to rade ovi u uniformama. Pa su zato im instalirali kancelariju u samome ministarstvu. Nekoliko primjera. Reforma vojske podrazumeva izradu jednog velikog broja dokumenata. Nije to prvi put da smo mi nešto reformisali, pa nije prvi put ni da smo reformisali vojsku. Ali uvek su to radili do sada naši ljudi. Sada kad dođete u ministarstvo, u te kancelarije, naći ćete mnogo dokumenata na engleskom. Neki su pozajmljeni od Hrvata, Slovenaca, Albanije, Rumuna, Mađara, Bugara. I ta se dokumenta prevode i prilagođavaju navodnim našim potrebama. Evo samo da vam kažem dokument jedan koji se zove Uputstvo za izveštavanje o statusu snaga. To uputstvo smo prepisali od vojske Albanije. Kakva je naša vojska i kakva je naša misleća garnitura u ministarstvu, zaključite samo po tome da prvi put u istoriji srpskog vojnika mi smo eto došli da prepisujemo jedno uputstvo od albanske vojske. To sam i pokazao novinarima jer u svojoj kancelariji držim i jedno uputstvo, to albansko i to naše koje su oni od njih prepisali. Znači sve što se radi mora da dođe u tu kancelariju, da se pregleda, da vidi da li je prilagođeno njihovim zahtevom i da im se odobri. Zato se mi borimo. Borimo se da imamo onakvu vojsku kakvu mi pamtimo, kako je oduvek bila. Onolika koliko ovaj naš narod može da izdržava. Ali da bude makar časna, da bude narodna, da želimo i volimo te vojnike i oficire da sretamo na našim ulicama i da se njima ponosimo. Između nas premostio, postoje druge stvari neke, decu ti nisam oprostio, decu ti nisam oprostio. Zašto su tvoji deci i slika mojoj deci, o njima sanjam i praštam.
Mi smo delegacija protesta 2018. 31. dan protesta. Ovo je za pozivanje NATO pakta i naš zahtjev da se prihitno sa našim zahtjevom da se podhitno Thank you.